Hello everyone. Aji itu Naginimora Baptist Youth Ministry la meeting hall. Kinaka punai ase itu ekbar dekhabo. Sabi bamboo khan poila enaka khara korise. Kondi kina itu ke cement aru balu pathor milai na halise post to. Itu sanda kondi kina itu ke cement itu post khara korina itu side te to itu ki koi cement balu ki milai na masala halina khara korise post to. Itu bichite round de itu bamboo main phalina enaka round korise. Bichite opore enaka halise. Itu bichite toko pada hali ase. Apna kan bi ponabo kole do itu ke saigna nija khorden hole nija la farm de enaka ponabo paribo. Apna kuri ase bisi sumbu olabo naki. Apna kandi itu video sagina bhal lagise like subscribe aro share kuri dibi aro comments debi likhi dibi koi dena apna sob ke request kuri ase apni la comments ekta aro subscribe ekta bisi important ase. Toko pada halado itu tak punjise half rado bisi hoi jaise etia ro aro floor de pathor mihin khan haligina enaka level kurigina ase aro opor la ceiling sabule la do enaka ase aro round de kita logina enaka round ponai ase kile itu majote hala itu pathor mihin khan crusher tas kan na jabo karne aro itu lasting hobo karne enaka chui cholaise yaro bisi sundur dikhi ase pohi bole bi bamboo pra ponai kina ase ekdam bhal. Opor sabole la view to enaka ase ceiling to wall clock bi lagai digina ase tu pra sabole to enaka ase.